Sabda Janjungan. Sabda janjungan Rasul ilahun murab ngan mufum jinolun peri lagi akan troh asa umat lun suatu zaman nekele nabi alim ulama halisa junjung gemenit patung handi padoli gemenit patung lampatung handi padoli ada tam pegang hanji dang hukum jidang gelinyung ji dengah hale geyuk kamenan umat di ulun balana petren oleh ilahi nalheboh bala Tuhan petren pertama pun kurang rezeki kurang boh kaya di dalam gampung baudum sembong jemu bohan le ada tamu metala urah hale metemeng si gunca pade hanle metemeng si gunca pade ada antamekat pangkai meliun watetro batun lah merugo sabeng bala kedua Tuhan putra raja yang zalim di dalam negeri hanale ade petimang hukum rakyat dum eng ong dusun dengan gle balayang kele Tuhan petren oh neco nyawang iman hanale nyawang di entren lamparu paru menan hai tungku umuka awo menan hai tungku umu getanya pi ka awo oh tumbit nyawang di dalam rukung iman benji plung wahai ya Rabbi oh tumbit nyawang di dalam rukung imat benji plung wahai ya Rabbi mati si ura makin tolaju ngan pintu kubuhan aleji oh makin si ura makin tolaju ngan pintu kubuhan aleji oh na'udzubillah tanya melindung ni ba ilahun talak sabe ni ba ilahun talak sabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.